Pepo ke sempajan na makun raye nareko compai seisa gemek nah. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampi hadis. Ia hadis riwayat Imam Ahmad, makoto penertu Abu Daud dan Ibnu Majah. Boleh ribainaina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Menjepu fong Allah Subhanahu wa taala de na tarimai sempajanna makun rai balige betuanna yang sudah haid sangadinna nasibawai bi khimar, yang itu penutup kepala. Nah nareko ripahang pole ye hadis maka dah berarti wajib untuk menutup kepala. Jadi nareko compai sesageme napahami Eropan rita ta berarti dia nasa sempajangin sebab dia terima fong Allah Subhanahu wa taala. Nikia ia mencaji masalah ia hadis sai pole pandrita hadis ta makada ia hadis dhaif, lemah, ya, tidak sahih. Kata makada hasan, hadis ini hasan wadingi dia ala patokan relana agama ta. Jadi nareko dio lewi yaro adan pandita ta makada ia hadis sahih atau hasan, berarti dia nasa sempajan nama kun raye ya compai seisa gemek nah relana sempajang ne ke nareko dio lai tangan pandita ta rutujun ye hadis makada hadis lemah, berarti paling tinggi yaro nasa pandita ta makruh sesena sempajanna.